Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News, ndabasuje kandi mbahaye ikaze, ndabasuje mwe muri bice byo bitandukanye. Munyemerere tubabwire inkuru ya Generali mu byo kuri Masunzu. Generali Masunzu ntago tuza kuba tugenda dutinda muri aya makuru yacu, ivumbi ryamaze kuba rigenda ari mutumukana muri rusange. Uyu mugabo Generali Masunzu tuje muri breaking news, mutwihanganire ni iminota mike cyane, ntagiza kuba iminota myinshi, ariko ino minota mu by'ukuri inyeberera ubane natwe kugira ngo umenye ibyiriwe kuri telemirwano. Amatukuru twazane muri kano kanya aratubwira ko umugabo mukuru cyangwa se wari umusirikare ukomeye cyane ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, uyu ni Generali Masunzu nkuko tubabwira. Uyu ni umusirikare wivuganye bamwe mu basirikare benshi, harimo Generali harimo Colonel Makanika watwirwaneho. Uyu ni umusirikare ukomeye cyane yivuganye. Tuve kuri Generali Makanika tujye ku bandi basirikare benshi yagiye yica, ariko kandi we avuga ko karakazi muri rusange. Uyu mugabo rero Generali Masunzu Rwanda kuranze rwa leta ya Kinshasa, uyu mugabo mu by'ukuri ibintu byamaze kuba bimurangirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese byamurangiranye gute uyu Generali Masunzu? Nta bundi buryo cyangwa ubundi byamurangiranye, kuko uno mu Generali nyuma y'uko bamushize hasi bakamusimbuza abandi basirikare muri rusange, harimo kumukura kuba yarayoboye zone ya gatatu de defense, abikaza kurangira uyu mugabo bamushyize hasi bakamubwira ko agomba kujya mu bazarendo, akaba ariho agomba kuba ari, cyangwa se kuba agomba kuba ari kubarizwa, cyangwa agasa nkaho ari umukuru wabo. Amakuru avuga ko Generali cyangwa se Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yabimusabye, akamubwira ati mu by'ukuri bari kuguhiga, ati reka tukufashe mu by'ukuri tukuneutralize, tugushyire hasi, hanyuma tukwambura amapeta, hanyuma tuguhishe urwane uri umusirikare utazwi. Uyu mugabo mu by'ukuri byakozwe nko kugira ngo babanze bamushyire hasi, nkuko ndetse n'abandi byagiye bikorwa. Aho ngaho tugarutse twagaruka ku mugabo wita General Christian Chwesongesa. Uyu nguyu yari umugabo mukuru w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kandi uyu mugabo byaje kurangira nawe bamukuye ku mapeta nyuma mu gihe M23 yari kurwana urugamba aha muri Nord Kivu. Yari imaze gukuramo Kanyabayonga, imaze gukuramo Rwindi, yari imaze gukuramo Sake mu Bambiro, yari imaze gukuramo ndetse n'ibice byinshi byo bitandukanye, harimo n'umujyi wa Goma. Biza kurangira abana bagabo nta kindi babakoreye, rero byaje kurangira babakuye amapeta bari bafite yose babashyira hasi. Ntago twakwibagirwa General Chiko Chitambwe, nawe wari wararwanye rwose nta katagize, arwana mu bice byo bitandukanye, harimo za Sake, Rwindi, Kanyabayonga ndetse yewe n'ibice byose wese Sida Kivu ni hatageze, ariko ubundi Nord Kivu yose yari ayifite muri rusange. Byaje kurangira rero uyu mugabo muri rusange nawe bamushyize hasi, cyane ko yagiye ashinjwa kenshi ko ngo yagiye mu by'ukuri ngo atoroka urugamba, cyangwa agashinjwa ngo ko agiye kugenda ahunga. Ntago cyakoze yigeze ashinjwa ubugambanyi, ariko uyu nawe byaje kurangira bamushyize hasi. Mu by'ukuri bikomeje kugenda bimenyekana ko uyu mugabo yagushyize hasi mu mapeta, nta kindi kiba gisigaye, abagira ngo akwambura ububasha bwose ufite, ndetse birangire agushugunye muri gereza muri rusange. Uko niko byagenze rero, ndetse nuko bihagaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko uko biragaragara ko uyu mugabo akomeje kubashyira hasi. Mu minsi itambutse byaje kurangira ubwo Kinshasa havaga imvururu ya kudeta, biza kurangira kudeta ya mbere yahushijwe. Uyu mugabo bivuze ko ngo abagabo bamugambaniye, nta kindi yahise akora, yahise afata umugabo wahoze nyine ari umugabo mukuru Christian Chwesongesa ajugunya muri gereza, akabata muri gereza. Biza kurangira ndetse na Chiko Chitambwe afunzwe. Ibindi kubibabwira ndimo ndabaza kubaho umurongo w'ibiri kuba kuri General Masunzu kugira ngo nze mbite bigeraho. Nta kundi byagenze rero, uyu mugabo bita General Chiko Chitambwe ndetse yewe na Christian Chwesongesa bafunguwe ejo bundi, ariko mu by'ukuri nabo bari babashutse, barababwira ngo tubashyize hasi kugira ngo urumva Chiko Chitambwe bahise bamukura mu rugamba yarayoboye, Christian Chwesongesa yayoboye bamushyira hasi. Mu by'ukuri ababwira ko abikoze kugira ngo abakongomani mu gihe umujyi wa Goma wafashwe batazabibashyira ku mutwe. Ababwira ko abikoze nk'abantu bavuka hamwe, kuko aba bagabo bombi mbabwiye bavuka hamwe na Tshisekedi. Rero ngo yabibakoze cyangwa se yabakoreye ari nk'impuhwe babagiriye, ngo kugira ngo abakongomani mu by'ukuri ngo bataza akubishyira ku mutwe w'aba bagabo. Niko rero byakomeje kugenda bigenda, ariko mu by'ukuri ko twabibonye ntago tubizi, ariko icyo twe twarebye nko mu mboni zacu tubona no mugabo yarayibakoreye kugira ngo abashyira hasi abafunge, ntibakagire n'ubushobozi bwo kuba bagira aho bagera muri kudeta mu kumugambanira, mbese abaca intege. Biragaragara ko arizo tekinike ari gukoresha.
hanyuma rero ngarutse kuri General Masunzu nawe twabivuze tukavuga ko iyi kado yayihawe ari nk'uburozi, cyangwa se tukavuga ati uyu mugabo yahawe ibi bintu nk'uburozi. Twarababwiye tubabwira ko General Masunzu ahawe kado ariko iza kuba ari nk'uburozi, nta kindi cyabaye. Rero mu by'ukuri uyu mugabo General Masunzu amakuru ari kugenda tubwira iki, amakuru ari kugenda tubwira ko uno mugabo rero nawe yakomeje kubuyera. Ngira ngo hari umusirikare mu by'ukuri cyangwa se umushuti wanjye mugenzi wanjye umpaye agakuru, aravuga ati se wamenye iby'uyu mugabo? Aho ndabona yisa bisiba, uyu nawe arampa message agahita siba kweri, arampa amakuru agahita siba, ariko ntacyo yamaze kubona ko nayasomye kubw'umutekano we. Ariko aragira ati mwamenye Masunzu ibyo cyabitama ari kumukorera, ati yamubuyeje atari kumuhiga hasi hejuru, ati none yatangiye kuza kudusaba ubuhungiro, cyangwa se yatangiye kuza gusaba ubuhungiro. Aravuga ngo birengagize ngo ibyo yabakoreye byose, ndetse ngo rwari urugamba kari akazi, ati nibarangiza bamuhereze ubuhungiro. Reka mbaze mbaka operation gato cyane. Uyu mugabo mu minsi yatambutse nari babwiye abo tubana ku munsi barabizi, mbabwira ko mu by'ukuri General Masunzu yagerageje mu by'ukuri gusaba ubuhungiro ndetse na kera na kare. Avuga ko ngo ibyo yakoze byose byari akazi, kandi koko ntiwamurenganya ko yaratumwe, hari akazi ngo bakuza kurwana nkuko nabo barwana ku rugamba. Mu by'ukuri abo yishe ni nkuko n'undi wese yaje akica abandi. Ari gusaba rero ngo yiripotinge mu mahoro, ngo birengagize ibyatambutse kuko kari akazi, kandi kuko nyine ni politike. Nibyo dukunda kuvuga, politike ni nka amibe rwose, ni ingome, ntago ari inshuti y'umuntu. Ati amibe uyikubitiye umatu ikubita icyayi ukabikubita buri kimwe cyose, atariko mu isegonda nko guhumbya ihita iguhinduka, irakurya ikakuraza hanze ivumbi rigatumuka. So rero ni nako politike iri kumerera uyu mugabo General Masunzu. So rero ibyo nashatse kubabwira ni iki? Ibyo nashatse kubabwira ni uko uyu mugabo rero akomeje atakambira General Sultan Makenga, ubwo yamuhamagaraga kuri telefone amusaba ati twumvikane nka turi nk'abantu b'abagabo, twararwananye urugamba uranze nanjye ndakuzi. Rero iyi politike uyu mugabo aranyigaramye. Biravuga ko uyu mugabo Masunzu ashinjwa ko muri coup d'etat ziri gutegurirwa Kinshasa nawe yarafitemo akaboko. Bivuga ko yamushyize hasi mu mapeta rero kugira ngo amuce imbaraga. Uyu mugabo bivuga ko ngo ubundi deal yatangiye kuyipanga ubwo yazaga mu gihugu cy'u Burundi, agatangira guhamagara Kinshasa mu buryo bwo kugira ngo akurweho, ndabivuga ntira, mu buryo bwo kugira ngo akurweho ama connection cyangwa se uburyo bwo kumutrackinga babubure ajya i Bujumbura. Nibwo rero yatangiye guhamagara Kinshasa muri deal ya operation ya coup d'etat, biza kurangira ipfubye bayiteguye nabi, none dore itangiye kubakoraho. Kuko mu kanya ndaje mbabwire n'abandi ba generali benshi bahanantu aho amapeta yabo bashyira hasi, ubu ku buryo nta mu generali n'umwe usigaranye ipeta. Uyu mugabo yaje gusanga tekinike za nyuma ari ukubambura amapeta muri rusange, kugira ngo abababaze nyine ko byasa kose, no kugira ngo ashobora kuba atari kugira ngo ababaze, ahubwo ari kugira ngo yirengere, ari kugira ngo yirengere muri rusange. Ngaye nguko rero, hanyuma rero twihuse cyane makuru akomeye cyane akomeje kugenda aba kuri tele mirwano, na makuru akomeje kugenda atuba hafi mu buryo cyangwa ubundi. Rero avuga ko uyu mugabo General Masunzu akomeje gutakamba, ariko kandi gakomeje kugenda abuyera, kankoresha ijambo ryo kubuyera, akomeje kugenda abuyera yihishahisha mu myobo yo ngiyo, agenda abuyera yihishahisha utamubona ngo umumenye kugira ngo ataraswa. Rero isaha n'isaha cyangwa se umunota n'umunota mushobora kumva mukumaga umugabo yamaze kugira mu ntare za Sarambwe muri M23, ugasanga nyine bamwakiranye na yombi. Ese ikibazo ni baramwakira ntibamwakira? Ese M23 namutsi mwakiriye iyicwa rya makanika barahita bariburizamo? Ese nimwakira abaturage baramufata gute? Abanyamurenge barafata M23 gute? Ese barafata nk'akazi? Ese makanika kuko imurenge bamwakira n'ibintu yabakoreye? Aho rwose kiraza kuba ari igisubizo gikomeye cyane. Sinzi ngo abanyamurenge babifata gute mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa amakuru tuza kugenda tuyakurikirana. Hanyuma tuvuye kuri izo ngingo, munyamere tusimuke twerekezeho gato cyane ku rugamba rwazindutse cyangwa se rwiriwe Uvira, ndavuga ahangaha muri Kiriba.
Kiriba hiriwe urugamba rwinshi, hiriwe intambara, hiriwe amasasu ku buryo bukomeye cyane, ariko nta mugari amasasu yabereye muri Kiriba indani. N'amasasu mu by'ukuri yaje hagati ya Runingu ndetse na kano gace ka Kiriba muri rusange. Amakuru tubwira ko iyi Runingu habaye mu rugamba rukomeye cyane, aho rero ngo bashaka kuba basubiza inyuma umutwe nyeshyamba wa M23 bayigabyeho igitero gikomeye cyane yari iranga mu gace ka Runingu, ariko amakuru avuga ko ibirindiro byabo ngo babirashe ariko bikanga kuba basubira inyuma. M23 mu by'ukuri ngo yirinze kubasubiza cyane, kuko ngo igihe cyo gufata Uvira kuri bo ngo ntago barahabwa iryo tegeko, kuko ngo nibaramuka binjiye muri Kiriba Uvira irahita iva mu nzira. Amakuru avuga ko umugabo bita Evest Nevanda Ndayishimiye yohereje ingabo nyinshi cyane anga kuri tere y'imirwano, yohereje ingabo nyinshi cyane anga mu gace ka Kiriba ngo kugira ngo akore igishoboka cyose aze kuba mu by'ukuri yakivugana M23 ayisubiza inyuma muri rusange. Yohereje abasirikare 152, ariko mu by'ukuri ngo yari renforcement yari isabwe na Dislas. Uyu ni umusirikare w'umurundi n'umujenerali w'umurundi wayoboye urugamba, yasabye renforcement yo kuza byibuze gutanga nk'umusada ahangaha muri Kiriba kugira ngo M23 idafata Kiriba. Ariko abasirikare n'ubundi boherejwe ahangaha muri kano gace biragaragara ndetse bisa naho mu by'ukuri mu buryo cyangwa ubundi nta mumaro byatanze. Gusa M23 ivuga ko akane gace ka Runingu ngo niramuke kavuyemo bahawe itegeko rihinjira biraza kuba babana ibindi cyangwa se ngo birababana ibisusa mu buryo cyangwa ubundi. Ngaye nguko nuko amakuru yacu ahagaze ahangaha. Gusa Kiriba abacanshuro ngo nibo baje kurinda iyi Kiriba, amacanshuro ngo nibo baje kurinda Kiriba. Ese barayirinda? Ese abacanshuro singaho ino Kiriba bayitanze? Ngiye mu mboni zanjye mbona Kiriba isa nkaho itanzwe mu buryo cyangwa ubundi. Mbona Kiriba isa nkaho itanzwe, isa nkaho bayitanze, isa nkaho bayihaye M23, kubera ko abacanshuro ntago bazi bino bice. Gusa bavuga ko ngo inyuma hari backup y'ingabo z'u Burundi, ariko ngo impamvu bahisemo ngo guhereza Kiriba cyangwa se kubahereza impamvu bahisemo gutanga bino bice impamvu bahisemo gutanga bino bice ngo bihereze ingabo z'abacanshuro ngo bizeye neza kuko byase kose ngo kubira intwaro bafite bari buze kuba bahagarika umutwe nyeshyamba wa M23. Turaza kugenda tubirebera hamwe muri rusange. Ngaye nguko rero gusa ubwoba ni bwinshi mu mujyi wa Uvira, abariyo baguye ko bagomba gupakinga ibiryo byabo amastoke, kuko ngo igihe kirageze cyo gusohoka mu mazu ntibize gukunda, kuko bisa nkaho bigaragara ko umujyi wa Uvira uza kuba ugeramiwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngaye nguko rero ayo ni amakuru tukomeza kugenda tumenya. Gusa bibujumbura nayo ikaba bafite ubwoba bikomeye cyane, kuko bazi ko igihe kigeze kugira ngo umujyi wa Uvira uve mu nzira, bitewe nuko M23 bamaze kugera muri kano gace ka Runingu. Ngaye nguko rero anga akaba ari amakuru akomeye cyane akomeje kugenda yibandwaho muri rusange. Tugaruka hano gato cyane inyuma, twagiye ahanga muri Rurambo ndetse na Rugezi, na ahantu hiriwe imirwano ariko itari myinshi itari kabije. Aho ahari ababaje cyane ni Minembwe, niho FDLR zitangiye ama operation akomeye cyane, aho rero abantu benshi bakomeje kwibaza ngo ese izi operation ziraza kuba zirangira gute muri rusange. Na makuru rero dukomeje kugera turebera hamwe. Mu by'ukuri ni FDLR jivandemo n'imbonera kure, kuko ngo nababandi bavuye mu Burundi bamwe muri bo baje muri bino bice, baje rero kwivugana abanyamurenge twirwaneho, ariko amakuru avuga ko twirwaneho maze kwitegura, nubwo bivuga ko ngo hari jenoside ikomeje gutegurirwa muri ibi bice muri rusange. Ayo ngo rero akaba ari amakuru dukomeje kugenda tumenya mu buryo cyangwa ubundi. Twiyusa rero tukava muri ibi bice munyemerere dusimbukira Masisi yari ibice bimwe muri mwe byabayemo urugamba by'Imasisi. Ubwo twahise twanzika twihuta rero Imasisi habaye urugamba rukomeye cyane. Ese ni mu bihe bice? Ni ibice bikomeye cyane byaberemo urugamba. Dusimbukane mu bice byaberemo urugamba rero. Amutwe ya M23 kuri wa gatandatu bigaruriye agace ka Showa ho muri teritwari ya Masisi nyuma yo kwirukanamo umwanzi wawo bari bahanganye. M23 kandi yafashe Showa nyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa bari bahanganyemo, yiganjemo inyeshyamba zo mu mutwe wa APSLS Janvier Kalayire. Ejo kwa gatanu impande zombi zari ziragwaniye kuri kariya gace, aho APSLS isubize inyuma umutwe w'inyeshyamba M23 ahitwa muri Bukombo. Amakuru avuga ko AFC M23 nyuma yo kongera ingabo kuri wa gatandatu yaramutse igaba ibitero kuri ziriya nyeshyamba,
irazirukana biba ngombwa ko zihungira ahitwa Ngesha ndetse na Burora. Showa ni agace k'ingenzi ko muri Masisi kagizwe n'imidugudu ya Showa, Muhondo ndetse na Shagara. Usibye aka gace ku mugoroba w'ejo kuwa gatanu kandi M23 yafashe agace Murema ko muri groupement ya Nyambo ya Nyamaboko ya mbere muri Masisi. Ngayo nguko rero, ndetse nuko urugamba uyu munsi irigwiriye mu ryo cyangwa ubundi. Nkuko nababwiye mu makuru yacu yatambutse kare rero, nabwiraga ko ibintu bikomeje kuba ibindi ko uyu mugabo amapeta y'aba bagabo yashyize hasi akabambura amapeta kugira ngo mu by'ukuri yirengere. Hanyuma aya ni amakuru tuza kugenda turebera hamwe mu rusange y'uburyo yabashyizeho yabambuye amapeta mu buryo cyangwa ubundi. Twihuse cyane rero dusoza amakuru yacu tuyasoreze muri Pinga, aho bavuga ko ubu noneho M23 yamaze guhindura tekinike y'urugamba ahangaha muri Pinga, ngo yamaze kubona aho iri buze kwinjirira ifata kano gace ka Pinga, ndetse ngo bimwe mu bice biyegereye yatangiye kugenda ibikuramo. Aka gace ka Pinga gakora kuri Masisi ndetse gakora no kuri Warikare. Aka ni agace k'ingenzi cyane ariko kandi gakomeye. Umugabo Jeta General Masunzu akaba asa nkaho yagashyizemo rwose icyo twakita bariyeri ikomeye cyane, ariko bisa nkaho ngo bariyeri yari Pinga uyu mutwe M23 ngo waba wayimennye cyangwa ukayisambura. Ese biraza kuba bihagaze bite? Aho bivuga ko ngo iri joro cyangwa se ijoro ku munsi w'ejo kuwa mbere ngo ibintu bishobora kuba byabaye ibindi cyangwa se ku cyumweru. Ubwo tuza kugenda tubirebera hamwe rero uko biza kugenda ahangaha muri Pinga. Twihuse tugaka dusoreza amakuru yacu ahangaha muri teritwari ya Warikare, aho ngo hari urugamba ruri kuba mu gace ka Kinyasi, aho rero amakuru avuga ko ngo M23 yafashe umwanzuro wo kwataka ngo Warikare ngo mpaka ikuyemo iyi centre ya Warikare. Ese iyi Warikare Masunzu wasa nkaho yamaze gushyiramo ikoranabuhanga rikomeye cyane ry'abasirikare, harimo abacancuro ndetse ngo bakomeye, ndetse ngo harimo n'ikoranabuhanga rikomeje kugenda ricunga umutekano muri Warikare, ngo akaba ariyo mpamvu iyi Warikare iri kugora cyane umutwe nyeshyamba M23. Ni amakuru dukomeje kugenda twakira rero y'ibiri kubera kwitera imirwano, aho ibintu byamaze kuba biba ibindi. Ni amakuru yihuse kandi dukomeje kugenda dukurura, aho abantu benshi bari kuvuga ko iyi Warikare iri buze gufata umugabo igasiba undi, ariko kandi M23 ikavuga ko uko byagenda kose ngo nta kintu na kimwe kiri buze kugenda kikoma mu nkokora, ngo mpaka umujyi wa Warikare wose iwufashe, ngo kogasha guca agasuzuguro, ngigafata rubutu ikajya za tingitingi ngo mpaka Kisangane, ngo kuko ngo banze kumva kuko ngo n'amasezerano banze kuyumva, ngo doha ya gatandatu ntago izabaho, ngo mpaka bumvisha icyo M23 ibasaba. Batangaje ko ngo byibuze abantu babo bagera kuri 700 bafunzwe bazira M23 ngo bagomba kubarekura. Bamara kubarekura M23 ikabona gusubira Doha, ngo bitari ibyo ngibyo nta Doha ya gatandatu izigera ijyamo, ngo kuko na Doha ya 4 ndetse n'iya 5 ngo biragaragara ko nta kintu na kimwe bigeze bayikoraho ndetse banayitangazaho. Ngaye nguko rero tuza kugenda tubirebera hamwe mu makuru yacu ataha. Ayo rero niyo makuru asa nkaho yiriwe tunyuzemo mu ncamake, naho andi makuru yacu tuzasubira ku munsi w'ejo. Ndabakunda cyane, bye bye.